Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingan itinagan a Ruth. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan nagnanayon ti panagliday? No adda panagliday, adda met panagragsak. Bueno papagayam, hintay din ti pakasaritaan ni Ruth. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Excited ako para itong madani akasarta, Ruth. Siguro, sakto ti karagsakan a lalaki. Inton maikallaysakan. Sobramat day ta ako nam. Apay matasik ako mati karagsakan. Siyempre, gapot agbalin kanton nga asawak. Mano kami mata nagre-ribalgan ka. Ketsak ti sinong batang. Gaputa si kati nakariknaak iti panagayat. Isu anak unak asakto ti karagsakan. Ngamin, awan ton ti makaagaw ken kakanyak. Gaputa asawa kakit nga ruden. Agsaruno ang gayam ti panagkasarta. Umuna kami lang kini Victor iti talo a bulan. Panakairadra na nga rod. Diyak mo nga uray gayam da kayo ka ni Victor. Kat natulag matanti kasaryo. Wen, iso nga ipapastan ti kinabalasang ta. Taumadanin ti altaw asaan tanto na balasang. Agpay sa day takunam. Iso nga awisan kayo ka ni Victor. Mapan kayo makisala iti kasarte kasinsin ko iti kabangibang abaryo. Kadwak mat ni Dan amapan. Mapan tayo nga upan tapno naragragsak. O sige, ibagat day takin ni Victor. Agaw awis ni Ami. Mapantayo ka no makisala. Kadwa na mati kaayan-ayat na. Sa dino? Iti kano kabangibang abaryo. Agkasarte kasinsin na. Sige agin enjoy ta. Itatasaan ta pa nagkasal. Katinto nagasawatan. Saan tanto na maramid na kita. Uray mat gayam da ami kandan. Umadani mat tanti kasarda. Umuna talaang. Talpasan ti talo a bulan. Isoda mat tanti ang kasal. Kasta ka di? Agsaruno nga ron ti maangay akasar dito'y baryo tayo. Ay na, anak ko. Umadan ni di pa nagkasar mo. Nga brumwar ka pailaan. Abom ka ti abawal ti kasta. Ay nananang. Pamati payla idi ugma dayta. Saan itan? Wan, nga may mayat matlaang ti agan anad, anak ko. Nanang, kadwak ni Victor. Iso nga awan pagdanagan nyo. Awan dakas ama pasamak kada kami. No apay pailaang amasapol amapan kayo makisala. Ni nanang, nagkilljoy. Apay, madinuragsakan ni matibagbagini. Kasla saan kayo mat anak isalsala iti? Kat, apay nga iramraman nakpay. Ay, nanang. Anya gayam ti love story yung ngay mat kinitatang. Agistorya kayo man mo. Ay, mapan kakit din, no mapan ka. Saan akong formula dita anti malaglagip mau? Dua taman mat nga agsala, Ruth. Total, agsalsalan da Victor kan ami. Sige. Nagsinukat kami kan ni Victor iti isala. Total, namin anukmutan nga insala ni ami. Okay lang kan ka. Ah, ay uwan mat na. Sala lang. Saan ka di? Wan matkit di. Ni, alas 12 matan. Panagkunak, mabalin tayong tagawin. Uray siya. Nabanugak matan nga agsalsala. Kanuan niya ti kunayo. Agawid tayon. Apayanas kan nga isalam ni Ami. Adamat boyfriend na amang isalakan ko na. Ngam apay nga insalam pay laang. Anya ka ka di? Nagtulagan mi kinidan, ngagsukat kami iti isala. Insala na kamat ni Dan ah. Una, ngam sikatiin mo na anang isalakin ni Ami. Siguro, sikati akin pagayatan amang isalakin ni Ami. Iso ang nagtulag kayo nga agsinukat kayo iti isala. Nagrugit mo ti panunot mo. Pag silo sampay lang ni Ami, kit addan kaayan-ayat na. Anya nga iti amok no kursunadam nga uray addan kaayan ayat na. Gusto,
Saan ta napagapaan day tabanag? Numadi para kan katikas di napasamak, pasensya kan. Saan naklakuman nga inawawis, no da ito'y matlaang ti pagapaan ta. Pasensya kan, Victor, no nakaungot na. Agselos sa kami. Nakita tiro pa ni Ami idiin salam. Katkas na kay kayat na mo. Atap mo lang day ta. Sika talaga. At dalang aruden kaayan-ayat na. Kumusta kayo matan ka ni Victor? Okay kami lang, Mat. Da kayo ngay kinidan. Okay kami laang. Saan ka di nga itan-abulan ti kasaryo ka ni Victor? Wan, iso asigurado abisi kamin iti sumarsaro nung aldaw. Ado tinasken ang maisagana. Awan ka di ti maibagbagan ni Victor? Maipapan iti kasaryo? Ha? Awan, Mat. Ada ka dinasken niya bagana? Ha? Kwa? Agdamdamag aklaan no awan maibagbagan na. No, sa dino ti paghanimunan nyo kalpasan ti kasaryo, kasjay. Anya ka kadi. Para lang kadagiti babak ng dayta honeymoon. Gastos lang dayta. Apay, ada ka di ibagbagan ni Dan nga ag-honeymoon kayo? Awan mo't kit di. Iso nga ron nga agdamdamag no adda na ibagbagan ni Victor, no sa dino ti paghanimunan yun to. Umanayan aragsak ko ang maikasarnak ni Victor, Ami. Anya ka matan, Victor? Kanayon matan ang mabartag ka. Itapay ta umadanin ti kasarta. Imbes at tulungan na kadagiti rumbang ang maisagana, ngam saan mat? Pasensya kan, Ruth. Baka mo kalakuman. Adda ka di problema? Ibagaman kanya. Awan ti problema. Apay nga rod akanayon kang agbarta. Mapaspasubo ak laeng. Saan naman yun? Tamo ka, kabalam da ita. Iswasi kalakuman ti makamo, ha? Maburbur siya anak kan Victor. Ibagaman kanya. Kayat mo kadipay ang matuloy ti kasarta. Siyempre mata. Matlagayam. Ayusam nga rod ti bagbagim. Saan kumamat akas ta ti ipakpakitam kanya. Oh, Tata Ben, da kayo matgayam. Apay anak ko umay kayo. Maala, umunag kayo Agihamanak, balasang kaw. Oh, agtugaw kayo, Tata. Agihamanak. Apay anak ko umay kayo. Ay na, balasang kaw. Siya kaw ti agkid-kid daw iti pamakawan. Iti inaramid ti anak kaw. Anya ti inaramid na, Tata. Nakita rin ni Ami kan ni Victor. Anda surat na ibati na ije balay. Anya ti kunayo, Tata. Saan? Saan napod na dayta? Ambaw ka na sakit daytoy nga inaramid dagiti tumas. Awan maaramida palasan ko. Siya ko ti agkid-kid daw iti pamakawan. Rumwar ka kumamagtan iti silid mo, anak ko. Agpupupok ka matlatan. Saan ka pa yun amang mangan? Mababain ako, Nay Nanang. Mababain ang kadag iti tao. Kaslaawan rupak aso maango kadakwada. Apay kumaamabain ka. Saan mo't asika tinagbasol? Saan mo mo't anagayatan ti amin? Apay anaramid kanyak ni Victor kigastoinan. Patib karem kumati pa kinakambaw, anak ko. Panobokla ang itibiyag da ito ay mapaspasaram. Patsyag ang makalipat kantong matlaan. Rumwar ka dito'y silid mo. Ada sa nga ilim, kaya't nakamakasarita. Asino, Nanang? Rumwar ka atap na makiitam. Sige, Nanang. Sumaruno akton ka na kaya. Mala, sumaruno kan adagos wan. Saan mo apagurayan jay tao? Wan, Nanang. Mala, tayo nakidya kusina.
Asino nga tatibagbaga ni nanang asa nga ilit. Manipod saan natuloy ti kasar ko. Italaang nga damang bisita kanya. Rumara kundi ti silid ko. Ni, si kamot gayam ti bagbaga ni nanang asa nga ilit, Dan. Kumusta ka? Kimitong kautan. Damag ko, asaan ka pa yung arumrumwar iti silid mo? Saan ka kanupayin amang mangan? Taasino matiadaganas na pala ang arumor iti kastian na pasama kanya. Saan lang nga si ka, Ruth? Saan ka nga agmay sa? Uray siyak mata. Ayon gayam. Umadanimat ng tinatulag akasaryo kini Ami. Namuray kas dito inaramit kanyak ni Ani. Jack ipalubos nga iso timang dadaali ti biyak ko. Imbag ka paidan. Takas tati ka panunutan. Ngam siyak. Jack malakdan ti bagik asan ngagladingit. Rinabilatan ngagsangsangit ang. Inayat ko ni Victor iti kastaunay. Jack maaklon ang nagkambaliak iti pinili a lalaki. Kunak no nasingpat ni Victor. Ngam saan matgaya. Uston day ta panagladladingit mo. Saan mo asayangan dagiti luwam? Iti awan serserbina a lalaki. Lumaban ka. Saan arumban nga agladladingit kalatan tungpal biyak? Agyaman ak iti panangaandingay mo kanya. Kung kaskan ka ti kinatibkar ko. Kabaalam day ta. Labanam lang ti panunot mo. Di mo ipalubos nga abakan na ka ti panaglidliday mo. Para kan ka, Ruth. Anyamanan day to eh. Tunggal umay ka. Kumkumpurmilatan ti maititid mo. Chocolates dagita. Barang maagasan ti sakit tinakam mo. Sika talaga. Sobrang samot daytan a panagdandanag mo kanya. Kasano? Di kamot lang aminin makarecover. Si Kamat. Okay akmat itan. Adda ka ngamin akanayon ang makisasao kanya. Ay, nasaya at mat no agimbagan tapuso. Loko-loko ka talaga. Naimbaga ko na niya. No agpayso na imbag ka, umanugot ka iti pangawisakan ka. Sa dino. Ita makisala. Anya? Di mo kaya? Sa dino ngamin ti pakisalaan ta. Ijay Pangasinan. Iti lugar dananan ko. Kaano? Itong bigat. Sige, ipakadakpay kininanang no umanugot. Sige nga Rod. Umayak manan intong bigat. Danang, aw-awisin nak ni Dan. Mapan kami kano iti lugar ti inana. Mapan kami kano makisala. Anya nga tanong mapanak mo? Kat mapan kalata. Iti kasta makailiwliwag kamutan. Ngam adaman la damaga kanakaw. Anya day tananang. Kasano no agaram kan ni Dan. Panagkunak, awan problema iti day tananang. Saan nakmat siguro apasakitan ni Dan? Gaputaan mo ng tirik na timaloko. Gaputa agpada kami analoko. Marit na katadan panagayat na kan ka. Kanayon na kapaingamin nga umay sarungkaran. Panagkunayo ka dinanang. Kat saan ko amarik na date na? No bilang tagaram kan ka. Aklunam ka day. Siguro, nanang. Agyaman ka. Tayo manugot ka sumurot kanya, Rod. Amom Dan, adda malagip ko. Anya day ta? Idi na pantayo nakisala nga upan. Kinuna ni Victor ang nagtulag kayo nga agsinukat iti isalayo. Asino ti akin pagayatan iti dayjay ni Victor. Uwan. Ginapuno na. Isuti ng isingasing nga agsinukat kami iti isala. Amom ka di ang nagselo sak idi. Nagapa kami. Nasiputak namin ni Ami. Nakitak anaragsak idi insala ni Victor. Kasta ka di. Numabalin. Saan tan alagay pang tinapalabas?
Ad-adalaan nga agsakit tinakamta. Ruth, at ako maisingasing ko ka. Manugot ka. Anya dayta. Adayata kitan ka, Ruth. Si kaitan ti babae akay ko ngay kasar. Anya. Manugot ka kadi. No ibaga kasikat ti ikasar ko. Sige, Dan. Umanugot hak iti kayat mo. Agyaman na, Ruth. Ikarig, saan kanto apaldaangen? Ayatan kanto iti agnanayon. Lalaki ti unang anak tabakert. Wen nga ron. Ay na, nagrigat gayam ti aganak. Kas nadyak kayatin ti aganak. Anya? May sapay ko maababae, ah? Ruth, Dan, Apay nanang. amuyo ka din no anya tinadamag ka sakbay nga umayak diti ospital. Anya nanang. Nagawit ka nun ni Victor. Saan na akadwa ni Amay? Nagsinada ka nun mutlaan. Nanang, uray agan ano itan ni Victor. Saan nan amaagaw kanyak ni Ruth? Tanay kasarkon. At dapayan anak ni. Apay, panag ko nang uray saan ta nagkasal. Kaya't ko kadipay laang ni Victor. Saan na niya? Rumbeng laang. Ti lalaki asan ang mapagtalkan. Rumbeng laang alipaten kan saanan asublihan. Naragsak ti panagdinamik ni Dan na Mr. Lonely ket ni Victor isumot la mismo ti mangdadadael iti biyag na. Nagbalin a bartikero ket aging gaita awan pay asawa na. Tuy pagayam mo, Ruth. Agyaman pagayam Ruth iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak na swerte ka pay laeng. Ta iti likudan ti panagladladingit mo adda si sasagana anangan andingay ken ka. Ket dayta alalaki ti pudno nga agay ayab. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ruth, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika kaniti magdireksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kamiting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Leia. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Bareng makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumneg. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Leia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, gusto ko madaytan anak ka oh. Manumutin nga aldaw akasta kang agsangsangil. Gustong, di mon pilitan ti tao nga ayatan kan ipatagna ka, no nauman kan ka. No kasta ti aramidam, masiguradok asikat ti agbalin ang nakakaasi iti uday. No imparik na nga awanan panagayat na kan ka, ay palupusam. Saan nga iso ti makagapaw, tapno agliday ka akasta. Kasano kami iti anak ko, nanang? No maipapan iti anak yu ni Jordan, ay awan parikot iti dayta. Napigsa kami pa'y iti amam ngagtrabaho. Iso apa nga asim ko ma. Di mon sayangan ti tao, amadikan ka.
day talangan, friend. Nakakutkutong kan. Gusto ko mga minen, ti panang pilpilit mo kini Jordan. Tapno laang agtalinaan. Diyak ka mo na niya't aramida, friend. Pampanunutak aging gaita. Noan niya tinagkurangak kan pana. Tap nga aramiden naktikas jay kada kami iti anak ko. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Never beg for love. Siguro, adamot rason ni Jordan. No apay ang naaramid na kan katikas na. Una yun, tikas to eh. Numot may papan iti anak mo, imposible adi mo kabailan apadakkelan asikanaan. Sa bagay makit di. Iso a husto kumanday ta panaglidliday mo. Aklo namon asaan nga iso ti lalaki a paraken ka. Move on, friend. Insan, amangan kit dimat no ti kanayon apa nang pabain mo kan ni Jordan ti makagapo na apay ngay madayo. Ha? Kanayon mo ba't nga minapabainan? Ungtam, oray basit lang abanag. Amangan no naumamat, ah? Saan mo't siguro? Insan. Nakasingsing pat ni Jordan. Masigurado ka napunuan lang day jay, gapo iti ugalim. Saan nga ang mudaan ti kan angkel day tangar aramidam? Gapo tagpampamarang ka na singpat no nakasango da. Iso apara kadakwada, kat ni Jordan ti dakas. Insan. Iso apa nga asim ko ma. Saan mo matunay apadaksan ni Jordan kadagiti naganak mo? Gapo tasik ka ti ayan na dayta. Sapay la kumata maamiris mo matibidot mo. Leia, uray saan mo ngay bagay? Mariknak nga damat panagayat mo kanyak. Jason. Bulan matanti nga palabas. Manipod na gamamuta. Aging gaita. Urayak nga ibagam. Lumabalin ako nagdaton kan ka. Masiguradong ka di. Asaan kan to nga agbabawi nga agayat iti single mom akas kanya. Iti ka ano man. Saan ako magbabawi? No kasan no ti panagayat ko ken ka. Kastamet iti anak mo. Kan may sa. Amokmet asaan mo ang nagayatan ti panagbalin mo as single mom. Agyaman ako na inukasta. Sapay la ko mga ron. Ta saan kan to nga agbaliw kan agbabawi. Anya? Da kayon kini Jason, Leia? When friend, kinapod nun ha? May sabulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di? Congrats, ah. Sa bagay, awan makunak kini Jason. Gaputa makitak mat anasingpat. Kan, responsable. When, makunak anagasatag. Gaputa siyak pa lang a single mom ti inayat na. Nga uray adom ti babalasang dita. Among friend, awan pilpilyan ni ayat. Uray pa'y ado ti babalasang no si katinakarik-naan na iti ayat. Si kalata. Nakaragragsakak gapu iti dayta, friend. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti panagayat na kanya. Ken ti panangipatag na iti anak ko. Podno ka di tinadamag ko, anak ko. Ha? Anya dayta, nanang? Nadamag ko ngamin nga adan ka ayan-ayat mo. Pudno dayta, nanang. Pasensya kayo kuman, no jak imbagbaga kada kayo. Ang panggap ko matlaang nga ipakaam mo. Ngam naamwan yung matgaya man. No para kanyak, adakan ka dayta, anak ko. Awan parikot. Basta pilyam tinasaya at alalaki. Wananang, nasingpat ni Jason. Awan makunakan kwa na. Iso ang masigurado ang magustuhan nyo ti ugali na. Nasaya at nukasta. Kat, kaanom ayam-am mo kada kami. Iti kabiitan a panahon, nanang. Sige, namnamaak dayta, anak ko.
dyan lalaki. Masurunak. Subang patulang, ah. Insan, urayom latta ka di. Amang ano na traffic lang ni Jason. Amumat, madama ti construction ti kalsada. Iso akanayon at traffic. Day tangarod. Amo na traffic. Ngam nagladaw tumat na agrobot. Unay kan insan. Dayta ka man ako nakon. Agungat-ungat ka manan. Talaga ang makangag kanyak. Diyak kaya ti kastoy apag-urayan na ti tao. Ay, Anyat orasan o. Angam awan pa lang day dyan lalaki. Ay no. Ang mga numatong pakpay day dyan lalaki. Anya ka matan. Basta da pa pananta. Kanayon na maladaw ka. Awan pa'y sa sapaam man. Pasensya ka la kuman, Leia. Jak ba't gagara ti maladaw? Traffic nganin, iso ang nabayaganak. Taagrason pa'y laang. Day takot ti paglaingam. Taagrason. Saan kumamatakas ta? Gusto ko man deta pa nag-uungat mo. Nakababay hindi ti paradahan. Sapay nagpigsa ti sao. Awan bibiyang ko. Uray pa mangyagdan no anya dagiti bagak. Anya kuma. Basol mo matgamin. Maasig ako mamat iti kaayan-ayat mo ah. Pagsasawam matlatan iti kaaduan. Sige. Huston. Kanayon namin nakastoy. Iso ang makapaungat. Ay, makapaumapay din. Mabisin ka ka din? Uwin nga rod. Diyak namin nangal daw. Mariknak matan tibisin ko. Ay, sika nga insan. Mabisin ka di man? Ah, ay kwa, saan? Saan ang amabisin? Tananganak naming itay. O sige. Syaklat tanti mapanuigatangan iti makan, Jason. O sige. Anya nga rin ti katanga akanam. Anya kamutan? Ha? Pilyam latan aja ammo akayat ko. Anya kalakit din aya. O sige. Mabit lang nga rin. Ay na, pasensya ka lang kuman iti kasinsin ko, Jason ah. Talaga akas na ti ugali na. Si Kamat insan, saan kumamat akas ta ah? Ibagam iti nasayaan. Saan apasig a binubugtak tunggal ada ibagam. Di ka lamasyan iti kayan ayat mo. Ay na. Kasanumot ngamin, kat saan ang makaaw-awa? Anya? Uray siyak, friend. Nadlaw kumat daytakan ka. Kanayon ka mat ngagong ungot kini Jason. Uray basit abanag kat ungungtam. Kentisan ang nasayaat. Uray iti kaadwan ti tattao pagsasawam. Sa ita, agliday ka lang arod. Asaan mo ang makontakti number na. Di na ka pa yun isin iti messenger ako nam. Wen nga rod, friend. Panagkunak. Nauman samot tan iti kastoy nga ugali. Ay nakunak namin kan kaidi. Anagasat ka kan kuana. Gaputa na singpet kan responsable. Kan may sa, inaklon na kaspudpud no nga anak nga ti anak mo. Ngam si kamat ngamin, nalabas ka unay kan kuana. Ay na friend, amirisam dagiti bigtot mo. No napatag ni Jason kan ka, aramidam amin akabailam. Maisubli lang ang tisigot alin nang inyo. Manon alawas akasta ka, anak ka. Apay, adda ka di parikot mo. Nanang. Ibagam no anya dayta. Awat sa bali at tumulong kun ka no saan ada kami ang naganak mo. Diyak amo na anyat aramida, nanang. Manong aminan alawas asaan ang nagparparik na ni Jason. Ha? Siguro, saan ako na ay ayatan. Diyak amo na niya ti aramida. Tapno may ayaw. Anya? Inaramid ko amin ang akabailag. Ang awan lata. Amo ka na pasaktak tirik nana. Sapay la kumatagtali na adlat ti panagayat na kanya. Naamiris ko ti kinapatig na. Itatasaanan ang nagparparik na. Anya ti ko na,
Mapan ka ijay ayan ni Bernard? When friend, amok nga adam mo na may papan itigayam na. Nasingad da. Ay, katwan na. Ay, anya nga ita. Kas kalatay nakakaasi ang mga mo iti mapaspasamak kan kwa na. Julie, Manumot kan abulan tinapalabas asaan ang nagparparik na kan ka. wan nga ron. Ngayon siya kahit apanunutan nga dat sa bali na. Amok, kan mariknak nga ay ayatanak ni Jason. Ala, sapay la kumatakas ta, friend. Apay, saan mo pa di pa yung amo ti maipapan ka ni Jason? Anya ti may papankan ko na. Panagkuna ka. Agayan ayat dan kan ni Pulin na kasinsin. Anya? Dahil ti amok. Gaputan na ibagay din ni Jason. Nagdatdaton kan ni Pulin. Sana po nyo dahita, Bernard. Ibagam amang rabraba kalaang. Sa anak amang rabraba ka. Ibagbagak ti pudno. Saludsudam ti kasinsin mo. Tapno mamati ka iti ibagbagak. Awanan ka itibain, Jason. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy. Saan tamot anag break? Awan pa'y closure ta. Tapno agayat ka iti sabali. Pakawanan na ko ma. Ngam panakunak. Itikaskan ka adi mo ammo nga ipatagtimay sa abanag. Sana na masapol ti closure. Umdasan ti naramid ko asaan ang nagparparik na. Tapno maipariknak ana umaak magten. Anya? Inayat ka. Impatag. Kan imbilang ko kaspud nung anak ko ti anak mo. Ngam pulos nga awan nariknak apanagayat. Kan panangis sakit mo kanyak. Iso apasensya ka lang ko man. Ngam saan kan nga ay ayatan. Namimpinsan ang napukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo ka dagiti ipagpakitam kanyak. Jason, pangasim. Saan ko mamatakas na? Ikarik nga agbalbaliwag. Tap nga agsubli ka lang. I'm sorry. Ngam agayan ayat kamin kinipulin. Naimbag pa'y ni Pulin. Tamarik nak ti panangis sakit na kanyak. Irespeto nak. Saan akaskan ka? Anya? May sakamot at traidor. Awan sirsirbim akasinsin. Anya, Nagawan abain mo. insan, saan ka kumamot nga agsawa iti kasta? Panunuta man na imbag dagiti bidut mo. Saan ko mata pinilit ni Jason nga gayat kanya? Anya? So tinagdaton kanyak. Diyak mat ninamnama. Saan ko nga intensyon apasaktan ti Riknam? Mamati ka kuma. Iti ka ano man. Saan ka ang mapakawan? Gapo iti inaramid mo. Kat manipod ita. Lipatem nga kasinsinta. Anya, kasta ti bagam? Adaman nalas ti ugali na kandatang agkasinsin. Si kandayta, saan asyak? Dagita ti ugali masana kayat ti Jason. No dayta ti kunam. Awan maramida, no laksido na kakasinsin mo. Ti may bagaklaan. Sapay la kumata maamiris mo dagiti bidut mo. Kan sapay la kuma. Tanoad dan to dumteng alalaki iti biyag mo. Nang runa nung nasingpet. Ikam ko maamat iti patag. Naamiris ko dagiti biddot ko. Ngam naladawan ti amin, Mr. Lonely. Iti sana nagbayag, napakawan ko matlaang ti kasinsin ko, kastamatan ni Jason. Inaklon ko, asan nga iso ti lalaki apara kanya. To'y pagayam mo, Leia. Agyaman nagpagayam Leia iti dahito apakasaritaam. Iti sumaruno nga agayat ka, ipariknam ti panagayat mo iti kaayan-ayat mo. Rumbang nga amom arispitwen ken ipateg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Leia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely.
Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Vicky. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sinayang ko ti gundaway. Gapo ta pinaluspusak ti kinanamay nga agpaay kumakanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vicky dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwar ka manan kat sumit-ngutan, VK. Ang kikita kami kadagiti gagayim ko nanang. Ingkay manan uminom. Saan asyak gastos? No dikat ni Ricky. Taybak ng abarkada mi. Ay na, di ka pala agnakam iti kasta nga aramid mo. Kasanaw no masikugan kan tumanan. Saanan nanang? Ang ala, da kayo pala ang timakamukin ni baby tarumwarakon. Di ka pala agsapol iti panggadam. Taagurnong ka para iti masakbayan ti anak mo. Anya nga'y kumatrabaho ti mastra ka. Kutjakmat nakalpas iti panagadal ko. Kat basol mo taday ka mo nag-eskwela. Kan sana bale. Tadamot sustento ni baby manipod kini Daniel. Si dadaan ni Daniel ang mangikalay sakit ka. Nagruna tadan anak yo. Kapapay namin adi mo kayat. Bak nang tikayat ko apakiasawaan nanang. Itikas na. Nanam ay to tibiyag ko. Oo, tinagkarakupan kinairo ti Ricky. Maragsa ka na kanin, tas sinumbatan ako. Ngamnas ka nga i-break mo, hindi ko na boyfriend mo, gardinero. Talagang i-break kon. Nangin, si kaitan ti boyfriend ko. Iso ayam amo na kadagiti datakpin mo Kaikalay sana kon. Areglado! Yamamo kan to. Agkalay satan. Dayta a babae, ti ikalay sam apadam nga agbarbar kadalaang ti amona. Mama, ay ayatag ni Vicky. Ay ayatag ni Ricky, madam. Ha! Nagturad ka pa'y lang asumumbat si ka a babae. Nagpuskolkit din ti rupam. Basta, mama. Ikalaysak ni Vicky. Saan ang mabalin? Ituloy mo pa'y ti agadal, Ricky. Saan ang mabalin nga agbarbar kadala ti amom? Ituloy ko ti agadal. Basta agkalaysa kamin kini Vicky, mama. Saan ang mabalin? Awan ti mapasamak ka kanaysa. Katsi ka, babae. Saan ka kayat para iti anak ko? O sino ka kumaamay kamang iti pamilyami? Ha? Saan ka akayat para iti anak ko? Agraraman! Kasano day ta, Ricky? Saan nakakayat ni mamam aparakan ka? Anya nga ron ti serbi ti ayan ayat ka no kasta? Ituloy talata, Sige agden na talatan. Saan mat siguro nga ipalubos ni mamam nga agbisin ka? Iso nga ikan nakalata iti ado akwartam. Wala. No kasta, agdan natan? Basta ado lakit diti kwartam iti kasta, saan ta nga agbisin? Matang ako ng tigatas ng diaper ni baby. Kompleto. Nasaya at mat no kasta. Kan adainted ko kanila ng mga kwarta. Amangan namin, no maibos tigatas ni baby. Nasaya at amon ti pagrabangan. Vicky, damag ko ang makininong kapailan iti lalaki. Magbaling ka ni, nga isarag na naman tikas ng arabin mo. Tanay baby la, nanti asikaswan. Hoy, no di nak ginundawayan idi, awan ko maanak ta ita. Awan ko matipagparpari ko tak ita. Sika tinangawis kanyak idi nga aginon. Kat sika pa'y tinangipamuspusan, takno adda mapasamak ka data. Naglastog kamatan nga agsaw iti kasta. Aklo na ka nagayatak pinapasamak. Gapot ay ayatan ka.
Kat nakasagana ak amang ikalay sa ka. Di ka pagan ano. Ala, saan ka apilitan nung talaga di nakayat? Tinapatag, saan mo nga ipaidam kanyak ti anak ta? Di uray alaumpay iti puder mo no kayat mo. Anya? Wan, kasaritak ni nanang, tasikan ti makaamukin ni baby. Danga! Awan na talaga't nasayata pa nagpampanunot mo. Linuto ka din ti arak ti utak mo, bigay. Agraman anak mo, may turad mo amayadayukan ka. Saan mo't amaya dayo? Kani Daniel timang padakkel. Saan namat nga ipaidam kanyak no bilang? Ay na, bigay. Jak mo no apayakas ta ti panunot mo. Itad yun ti ubing ki ni Daniel. Taison ti makaammo amang padakkel. Saan na mabalen? Anda akpay mat amang aywan. Isuasaan ko nga itulong. Ricky, nagbayag... Agnesi ka! Taong mo nagak! Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam si ka babae. Tapod no gayam tinamwak nga agnanaod kayo iti daytoy nga apartment. Apay, adda ka di maikontribute mo a pagbayad iti daytoy nga apartment. Humanaw ka ditoy. Tano saan? Paayabak dagiti katulong ko kat isudan ti mangiruwar iti amin akawus mo. Madam, Ha! May sakapay apakpakanak. Sika nga awan sirbina a babae. madam, nagsakit kayo matan nagsarsarita. Awan maipanakkel mo kada kami a pamilya. Sika? Amay salaan a disgrasyada a babae? Asaan a nakalpas iti panagadal na? Gapo iti panagbarbarkada na? Ala, itamat laeng. Pumanaw kan ditoy. Tano saan? Sikat ipagbayadak iti daytoy nga apartment. Imbay dito'y tiina ti simurutam a lalaki. Imbay nagpinagsasawan dito'y. Naglastog mat dayjay abaketan. Gapu tabak nang dan. Kat pagsasawan nakmatan iti makapasair. Gusto amin nga imbaganakin ka. Saan laang ati anak na ti lalaki? Aduda abak nang dita. Ay na, Vicky. Aglimpyo ka kumamatan. Ipamaysamon ti atensyon mo iti anak mo. Likli ka mo ni Ricky. Tasaan asika ti kaya ti ina na mamanugang. Saan ko aliklikan ni Ricky? Ado ti kwarta na dayjay. Naragsak ti biyag ko. Ken nanamayak no ni Ricky ti kadwa. Anya ti kunam Ricky? Nagbiyahe kami na pa ni Jay Visayas, Vicky. Pimusay ti ama ni mama. Iso ama pang kami, Jay. Kasta ka di? Kaya't ka di asawan da ita nga agnaid kan ijay? Depende. Kung na ni mama, ano magusto kay Jay, ijay kami kanon. Di nakngarod liwayan nga i-video call Kan pauitan nak iti kwarta. Wen, sige. Mangdamnama ka. Kastabay nga ron. Bye. Bye, Ricky. Ni Ricky at talaga di kayat ko. Ngamin, kanayon nak nga ikan iti kwarta. Ururayak lang ti flight ko, amapan ijay Japan. O, di mapan kalat na. Kanayo nak to nga gipawit para iti anak ta. Rumbang laang Sapay ko ma, tadi mo baybay ang ti anak ta. Kasano amabaybayan kat ay aywanan ni nanang. Sige, kat agsingsingpat ka para iti anak ta. Naimbag man ta nagsublikan manipod abroad, Helen. Juan, nakaurnong akmatan iti pagnegosyo. Kat? Kumusta kayon ka ni Ricky? Nabayagan ang nag-break kami. Tain sukat nak itipada da abak nang. Ni Daniel, nakasaritak iti video call iti adak pa iti abroad. Farm gayam ti pagtrab-trabahuan na.
Ken, adagaya man asawa na ija Japan. Ngam, padamot la a Pilipino. Anya ko mo. Ay, sinayang mo ni Daniel. Nasingpat kan nagagat a taong. At dagaya man ni Daniel manipod Japan. Kadwa na dya asawa na. Nanang, Nakitam ka din, tay impaaramid na abalay da. Ay nanagdakkel. anya ko mo. No kumakinayat mo idi ang nagkalay sa kayaw, dinasaya at kumatibiyag mo ita. Sa bagay, saan ka amay karikin ni Daniel? Gaputan nagalas ti ugalem. Anya. Sayang! No kumasikat ti asawa ni Daniel, nanam ay kumatibiyag mo. Sika kumati ang taeng ita, itidayjay nagdakkel abalay. Anya ngay nga raud, awan mo't ampaw. Jay la ang sapsapol iti baknang alalaki ti amaw. Hay, husto nanang, sumardan kayon. Nakagatang pa yan ni Daniel iti naglawa a patalon na. Nanang, Naragsak ko matibiyag mo ita. No saan ka nagbalin adang nga. Inyag ko lang dagiti gamit ni Girlie, Vicky. Kan inikak matan ni nanang mo iti kwarta. Para iti daduma amasapsapol ti ubing. Nang runa, kat umadanin ti pa nag-eskwela na. nagdakkel ti nagbaliwan ti pamagina. Kit-kita anak matlatan, Vicky. Kumusta kayo iti asawam? Nasaya at babae ti asawag. Man nakaawat, kan nadungo. Iso naragsakak. Kat sa anak ang nagbabawi, anang asawa kan kuana. Nasaya at nga rod no kasta. Ay, mong gayam. House blessing mi inton Sabado. Umay kayong tukuma. Umay kami? Okay ka di iti asawam nga umaya. Awan parikot kan kuana. Kaya't nakapaykid ding agbalin a pagayam. Ng mabain laang. Anya? Iso nga umay kayong to. Tayam amok ti asawa kan ka. Nanang, nagdakkel at talaga day ti balay dadan niya. Nagpintas ka balay. Ay nangun nga road. Pimak nang ni Daniel. Nanang, Ay, ikukuhaan nyo dito iruar. Umunag kayo Adada Daniel, kanti manugang ko, di taunag. As-asi kasunda dagiti daddo, maasa nga ilida. Kukwa. Ala, umay kayo. Kuyugan kayo, taumunag kayo. Jackie, honey. Iso ni Vicky. Di ina ni Girlie. Hello, Vicky. hello. Sige agsarsarita kayo. Tainak kasarita ni Girlie. Kadwa na ni Lola na. Sige, panawan kayo pa dito eh. Napintas ti anak tiyo ni Daniel. Uwan, gapot ay malakan niya. Da kami, awan pa'y anak mi. Saan mi pa'y siguro ang panawan tap numadan kami ti anak. Agagat kami amanggan. Tapno at adama kaurnong kami para itinasayat amasakbayan to. Nagitag balin nga anak mi. Kasanon no di kay maipayan iti anak. Mangnam na makamaadaan kaming tumatlang iti anak. Kasanon no saan? No saan? Awan mabalin mi. Ngam, saan aday ta timamagsina kada kami? Kat agbalin kami lataan na ragsak iti biyag mi. Anya ti kuna. Agayat kaitan kan ni Daniel? Uwan Helen, dayta ti marikrik na ita. Itapay, taadan asawa na. Adda anak mi, iso ang mabalin nga agawak ni Daniel iti asawa na. Danga. Di ka agar aramid iti parikot. Imbes nga agtultuloy ti sustento ti anak mo, maisardang lakat nga rod, gapo iti kinadangam. Helen, Addan asawa ni Daniel. Tinasken, agtultuloy ti sustento ti anak mo. kasano akon? Tirik na kini Daniel. Di mo man ipakat ti kinaawan panunot mo? Nalabas tamat nga agsasao. Pudnumat. Agtrabaho kakit di na imbag
para itinasaya at apanagbiag mo. Naamuak ka ni Helen tinasaon kan kuana. Nga agayat ka itan kanyak. Kat panggap na nga agawon iti asawa. Kwan. Vicky, kiddawag. Aday ta apanagayat mo kanyak. Kat ibukbuk mo kan ni Girlie. Daniel. Vicky, naragsak kami nga agasawa. Kat diyak kayat amadadaal day ta akinaragsak mi. Ibilang ta kumatitunggal maysa kas nasingad nga agpagayam. Agpatinggala dita. Iti kasta. Agtalinaad, anatalina ay tilinangan tayo. Ipagpagapu tayo kan ni Girlie. Daniel. Napatag kanyak ni Girlie. Gaputa anak ko. Isu akayat ko. Anasaya at ipanaglalangan tayo. Nagsubli da Daniel nga agasawa ija abroad, Mr. Lonely. Nga magtultuloy lata ti sustento na iti anak mi. Nukuma, tanakikallaysak idi kenkwana, nalabit anaragsak kumaitan ti biyag ko. Masairak, gaputa na patiglaunay kenkwana ti asawa na. Tuy pagayam mo, Vicky. Agyaman nakpagayam Vicky iti daytoy apakasaritaam. Saan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa ni Daniel? Ala, agtungpal ka iti balakad na ken ka. Nga agsingsingpet ka para iti anak yo. Pagyamanam launay, tagtultuloy iti sustento ti anak mo manipod iti amana. Ket ising-hasing ko, nga ipamay sampay lang ti atensyon mo iti anak mo. Nang runa, taubing pay. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinaga na Vicky, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kinnan ko, dagiti amin asao. Idi siyakmetten ti agayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Diyak kayak dayeng agar-aram kan kaloysa. Saan kang agkam-kam mali amang sungbat kan ko na? Siyak ba't ti makiasawa manang? Apay nga yasikat yagpili iti pakiasawaan. Apay, kayat mo dayjay a Jefferson nga artok. Uray artak ata nagagat mo. Kan nagwapo pa'y manang. An-anom ti kinagwapo na ngay? Ni manang mat. May mayat mat ati gwapo a pakiasawaan ngam tay pangit. Ay agtal na ka. Makisasao ak itilimpyo kan kaloysa. Sana kami napakibibiyangan iti kayat ko a pakiasawaan. Apay, kayat mo may tuladakken ka. 30 ti tawen mo ngam awan pa'y kaayan ayat mo. At least, awan sakit ti ulo. Kayat mo nga ron tagbakbakit a balasa. Ay naading ko, nubartag to pa'y mitlang ti pakiasawaa. Uray agbakbakit aklatan a balasang. Mabit lang, umayan. Naimbag malam mo, Manang Marina. Awan tinaimbag amalum kanya, no day tarupam anabartag ti makita. Ha? Ni Manang Marina may... Anda ka din ni Loisa. Ada, ngam nakaiday ti kwarto nang agin ina na. Anda ko maitad ko kanwana, Manang. Ala, iyag mo ta siya kun timangtad. Saan ka diya mabalingan sa kamis mo timantad, Manang? Dagulit ka mata niya. Agin ina na kunaklangarudan. Ala, iyag mo ta siya to timangtad.
Sige man laingin. Antoy. Pakitid mo tulatan na, manang. Ala, agawid ka nga rudan. Tadyak kaya't ti makakikita iti bartak a tao. May gayam ni Jefferson ngam di nakman lari ni Ingmat manang. Sangwam di na barta. Oray na bartag ni Jefferson ta saan mat abastos. Nadayaw latamat akasarsarita. Anya? Anya launay ayat ti impakpakan kan kaday di alalaki. Takas talaunay ti panangisakit mo kan kuana. Basta, ay ayatak ni Jefferson. Oray anya ti ibagbagam manang. Saan na kami ang mapagin na dayo? Sa dino ti ayan ni Loisa, nanang. Ay napan kano iti ayan ni Jefferson. Anya? Ta iso pa yan ti mangidanon iti bagina. Kat no di mumat ngamin kano kayat ani Jefferson ti umay ditoy. Kasano kat umaymat anabartak. Anak, saan mon ama isuro di kapsak mo? Bay amlat ta kuman adito'y dabalay nga agtongtong ka ni Jefferson. Takanunungan nyo ka din ni Loisa, nanang. Kaya't yo ajay bartak ti pagtinagan na. Ay, uray bartak ni Jefferson. Taawan pa'y mat nadamag ko amade ngay naramid na. Saan kit din amading aramid ti panaginom? Ay, saan mo't? Basta saan anakaro. Kan saan nga apa ti birbiro kan ti tao, anakainom. Ay basta, awan makitak anasaya at iti tao anakainom. Mapanak ijay balay da Jefferson, taiyawid ko ni Loisa. Apay pa'y lang na sinurot nak dito'y balay da Jefferson manang. Agawid tan, mangibang paing ka. Si kakit din ti mangidanon iti bagim. Ay, jak kayat ti agawid manang. Masikuga kon kat ni Jefferson ti ama. Anya, ay nagawan langit din na panunot mo, Loisa. Nagpasikog ka iti may sama martak. Ay, ayatot ni Jefferson manang. Isuti kayat ko apakiasawaan. Ay, jak amot isawagan ka, Loisa. Ikasar na kano ni Jefferson manang. Ala, agawid kayo nga ron ijay balay. Tapag tutungtungan tayo ti kasaryo. Kat, awan matla ang naramidang gayam. Ay, awan ta sinikugan na matan ti kabsat ko. Ay, masurunak ka talaga. Talagaan na in love di kabsat mo ka ni Jefferson. Noan niya kit di at tinakita na iti dayji alalaki. Kat no naggwapo mat namin ni Jefferson. Oho, oray gwapo at abartag mo. Makiasawan di ating mo. Si Kangay, kaano ka mat ang makiasawa? Ay na friend, kasano ang makiasawa akat awan mat boyfriend ko. Kasano, kat jay saan abartag ti birbiro kam. Ay, amin samot alalaki itan kat umin-inom iti arak. O, dagbakbakutaklatan abalasang. Ay sus, saan mo ang ma-enjoy ti agbyag no kasta gayam? Manang Marina, kaya't nakakano nga isala ni Manong Luis. Asino a Luis? Dayjay man o, soldado kano dayjay manang, kasinsin ni Jefferson. Agkatawanan kayo. Jay nakasango iti lamisaan a pag-inuman? Wen manang, Manglukluko ka kani? Amom akagugurak ti bartak ataw. kursunada na kangarod manang. Ay, diya kaya. Ni manang mo't, nagwapo nga ta ni Manong Luis. Uray gwapo ta bartak mo. Saan anabartag manang, nakainom laang. Naggwapo nga paiso. Ngam sayang tagin ino. Timakda. Agturungan dito'y ayan ko. Ape nga agtigar-gar matandag iti tumang ko. Ay, Marina, Ape nga among tinagan ko. dinamag ko ka ni Luisa. Kapsat mo matgayam. Kat, ape nga inasitgan na. Mabalin ka din na isala ka. Saan? Balasan ka. Saan ka din? Wan. Anya kumaitan. Awan mo't siguro ti dagas na magsalata. Diyak kaya't ti makisala iti nabartak. Saan ka na Bartek? Nakainom maglaay. Uray pa'y. Apay ka diyan naghatap ka. Siguro, kursunada nakman. Anya? Nag
Puskul mo tarupang. No saan nakakursunada? Agsala ta nga rod. Please. Sige man lang. Dagulit ka. Among ka di. Ana idumduma ti kinapintas mo. Ay na, sumardeng kan amang paspasablog kanya. Agpay so ti ibagbagat. Saan tan no, Bing? Natangan tan. Iso aprangkaan kan. Marina. Agay natangan ka. Si Kala ang tinakarit na at tikastoy. Saan ka kaya? Diyak kaya't ti lalaki nga umin-inom iti arak. Ita panawan. At da ka di pa'y lalaki na saan nga umin-inom iti ara? Apikit din nga awan. Kasino? Ibagaman ka niya. Sa anak pa'y anak kasapol. Saan kanton ang makasapol? Ispasyaklangan. Sikati, Ti ayataw. ay agtal na kami. Agmauyong ka kadi. Ag mauyong ag siguro na gapukan ka. Uston, mapantan ag tugaw. Okay. Kat agyaman na tay manugot ka nga isalak. Diyak tumalipatan da ito'y nga aldaw. Apan nakamamukan ka. Agtalinad ka dito'y pusok. Anya tinagan din ang isalagan ka, friend? Ay, nagwapo si ka. Nagmayat, itaktakder na. Luis, soldado ka ni. Nagaram ka di ka ka. Binulatsing na klaw. Anya binulat si. Gaputadyak amo no agpaypay sa tiimbagbagan. Ken uray man no agpayso. Saan kumatlaang kaya? Gaputagin inong iti arak. Ay, sinayang mo laang, saan mo agayan? Bumakit ka lang aron doon, nakapilpili ka pa'y laang. Anya ti kayat mo asawan na. Saan ka ka di amadanagan, amabakutan? Ay na friend, saan aday ta ti pakadanagan? Anya nga ron di pa kadanagan? Jay agtinagak iti barta. Ket pag problema akto iti tong palbiyan. Anya, kumusta ka iti sidong ni Jefferson? Naragsakak manang. Uray kas dyan ni Jefferson, tanaasikaso kanya. Saan ka pa'y ngag problema iti kinabartak na? Saan mat una yun nga gininom mana? May kan bakit? Manganay, nakaidasara ka on. Ni Jefferson ti para luto? Ay, uwan manang. Saan na kayat nga gunayak dito'y balay, tamangan ka nung mabannog pati ni baby. Ah? Anya ya tiyar aramitan bakit? Ay, ne. Nanta ka gaya manang. Kapag gusto, nakaidasara ko. May kayo, tamangan tayon. Si kakaditi nagluto iti daytoy Jefferson? Uwan manang. Nalain ka gayang ngagluto. Isungarod akas lamabainak nga agluto no maminsan manang. Kababain matitiluto na. Siyang balaang manang. Awan gaya manang. Pagpakumustaan na ka ni San Luis. Umayto ka no agpasyar, numalpas ti misyon da. Medyo adayo nga amin tinakaidistinwan na. Kasta ka di? Jefferson, talaga ka di abarupay dayja akasinsin mo? Uwan manang, napili mo't iti babae dayjay. Awan pa'y nadamag ko nga inaram na. Mas dawak, ay di nakita na ka. Kat kunahan na tinakursunada na ka. Ay na, amangan nukun kuna na lang dayjay. Ken may sa Jefferson, saan akayat ni manang Marina ti lalaki nga agin inom? Agpay sumata ti ibagbaga ni Jefferson. Kinapod nun, iso anapanak ijay balay na. Takayat ko ti makangag iti damag may papan ken ni Luis. Isong matlagayam asaanan ang nagpakita kanya. Tadagayam misyon na. Isong matlagayam ako na nang agtali na adak iti puso na. Agayatak ka din iti may samat abarta. Apay ako na ni Luis. Asaanan unay nga aging inom ni Jefferson. Di mabalin mat nga ta nga isardeng ni Luis ti aginom. Ay, Marina. Flowers for you. Luis, Apay ang nagigput ka.
Kailunak ka di? Tila ibagbagam. Imbag man ta nakasubli ka gaya man. Siyempre, ingkarik itibagik, nga uray anya ti mapaspasamak. Sublian ka, asublian. Ala, umunag ka nga ron. Tapno saan adito iti pagtungtungan ka. Agyamanak. Agtugaw ka. Agyamanak manen. Ita, kumusta ti bagbagakan ka? Ibagbagam nga. Tay ibagbagak. Adamo ka pailang ang makita. Katagayata kon ka. Sinublian ka. Tapno maamwak ti sungbat mo iti ibagbagakan ka. Talagang alisto ka matan niya. Mapmapanan ti tawan, Marina. Ibayag ta ka di pa'y daytoy. Sayang ti panawan. Pues, kastoy mat ti maibaga. Sungbatan ka, numaikarim lakit di asaan kan nga aginom. Narigat ti agkari. Gaputa jak kayat ang masakitan ka. Nujak tumatungpal ti karig. Sa anak mo't abartag. Aginumaksag paminsan lang. Ipalubos ni kumamat na ita. Alang aron, bayam apanunutak pa. Saan mo na panunutan? Wan ko namon, tagkasartan. Balasang ko. Anya nga men, ti pudno ang marikriknam. Agayatak mat nun kini Luis nanang. Ngam kasanon ti sinasao. Ajak kaya ti makiasawa iti Barta. Kat saan mat nga ron abartak ni Luis? Kasano, no kantyawan dakto. Ang mga no ibagada akinan ko dagiti sao. Apay nga min ayah at ti ibagat ita o ti pampanunutan. Apay, isuda ayah ti makaparagsakken ka. Nanang, Ay, makikalay sa kakit dahin. Tapno saan ka nga agbakbakot abalasan. O anya, umanugot kan iti bagbagak. wanan. Kung nagtupay ka, akurso na danakmat. Pagpunamot iti dayta. Saan ka di? Amom ka di. Nga ididamo ka ang makita. Kursunada ka. Kasla dabutan kong aumasideg. Sinugsugan naklaan ti kabsat mo. Isukan no ti makam mo kanyak. Anya? Isu anak ko itinakam ko. Kaya't siguro matikabsat mo ang makiasawa kan. Amom ka di ajak kayat ti Bartek a lalaki? Amok. Ngam amok mat itibagik asa anak abartek. Aginumak lang sa paminsan. Ti amok ngamin, basta inom ti may sa lalaki, Bartekan. Saan ka madanagan? Itatay manugot kang agkalaysatan. Kisayak, ti panagin inom ko iti arak. Ita, addan dua nga anak mi kini Luis, Mr. Lonely. Ket naragsakak iti panagdinami kas agasawa. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Saan mat nga amin nga umininom iti arak ket dakes ti ibanag na? Saan mat maiparit ti uminom? Nulaket ta saan alabsen? Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakes. Ngem ket di, numaikat mo ti panagin inom mo, mas nasaysaya at manen. Ket patyak mas naragragsak pa iti pamilyam, numaikat mon dayta abisyom. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.